Жақына келіп мұртыларын, пешенесін, көздерін айленелерін, асакын бұтарын тартып. Тоналары қашқа бабы. Жейрен қашқа дейді да оны өзбектер. Бұтарын тарт. Арқаларына өтіп тартып. Ассалаумалейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кымбаттуу ат сүйүүчүлөр, жылкы көрөрмандары. Ушу жерде мен өзүм энчигеде болгон атым туугандар. Жашым боюнча Кудай кааласа жазга 4 жаш болот. Азыр күчтө туугандар. Азуусун сай элек. Кудай кааласа жазга сайып калса керек. Анан маалыматы бая боюн өлчөдүк. Бою 1.58ге Кудай кааласа жооп туугандар. Анан улакка дагы 1-2 улак апарып салдым. Кирип чыгыштары жакшы. Баасы болсо 250 миң деп атам туугандар. Кудай кааласа содалашып, кимдир жактыра турган болсо, атты содалашып жолу менен беребиз туугандар. Бой 58, ат өтө жеңил туугандар. Оздору дагы жумшак, караганга жоош, такалаганга. Үйдө 7 класс үкөм бар, ошого жетелеп, сугарып, анча-мынча минип карайт туугандар. Өтө курчак. Яды оны. Ау жануар. Жануар жеңіл несі екен. Шул қашқа ат жейрен қашқа екен. Көк башы, жатқа аяқтары. Құрс несі екен. Azıcık. Telefonun narası ne? Oy, telefonun yeme kıl. Gel. Bas ver Allah. Aldırak bas aldırak. Yok, kesin bak. Aldırak bas ver. At onun içi bu da. Var. Dayakta geçmiyor öyle de sonra. Aşağıdan aldır. Tez aldırakta bas. Bunlar ketdi. Uzaktan tartı ver.
Жакшы татем айландырып. Tanılar yaman çoğun gene. Tanılar ama çoğun çoğun. Айттык а бою 1.58 Кудай кааласа жазга жаңа сыйлоодо азырса элек. Айландырып аркаларынан